say abofo ansuro esa na enu modenti abofo akonyu ne bede aya na dwene so obesesa twitiri ya befie Yama ashafo ane atiofo nyina adwo eba sompa Asem Mpe Nipa so hey Asem besi afidie so ene enya asam ketwa kra krobia sante kotoko beka kiro se akwaba na akwaba no yede ma wo bi asabia kusabia nya ado watu kwan na wakwa beduru efie asumduem na yemyehu akwaba na yemyehu akwaba aba emfiempinu ene aduenu ensiamu 2026 eno ene yema yakwaba ede abamu eno ti se Sompa Asem Mpe Nipa tarawa media se yakwa homegiemu na yekodi bronya no a yenya finhia pa ye nenamu yi a yema yenyina ye ho akwaba biem na afi so aya afi bia se wo bre wo ho ase na mampa ebomu ayeduru na so pagya wani adihwe kokroko ya ewo se mu nipa ani emu nhira kropo twedi apon ba se yi adom okutwa nsuo ne nanka nsuo wodum bie ema enwoma eye kama ewo wabrabom eno ti ye koya yaba so yaba no vim ye bowuram na yakon akoyanim aha ena beti afutusem dwumadie we so ena obete enkomode aha ena etretra brabo na ma abrabo eyeyie na wona afra se odi yachi na wotie yafutusem no bi no esi ebinum eyie enuti afi se woye wadwene se woni Sompa Asem Mpe Nipa Oforisuo Aboagye ne na pamfo woni ye bekode a orofo ya na watwe be wafidie ni wate na so twe wof ben wafidie nu a emu ne panyina da ubenya bi ama abraboro so akototen enso edi ama we ya Sompa Asem Mpe Nipa dia santeman agiatum wo gidie kese se afi we soso no nyame ebeye ne ho nsenkyere ne amanensa so na omanensa so a ena yenso yebeye enhyira ewo afidie we so enye asem ketwa kra wokodum asem ohwehwe afidie emma tromo bedie kopepi bidie Sompa Asem Mpe Nipa no ye abane vimo 2026 ye enya asem ketwa na ye ne danchamuru so edansuo mu yen ene no frotabraba dodo no a ebenoma no wofutusemu na wotie yensem pani bi na otumi ede ebobo mbra eno ena saa 2026 ye ne ahwefo ene atiefo enyina da ye beche na obia afa no de ewo akoma pamu no so aba pawo sima miensa ewo Sompa 93.1 ye di atwaguo ewo Sompa TV ne so enya asem ketwa berewa no wosimu TV de ni da ho kroje enya asem ketwa ye ni agigginsu ye tetinsuo nani amadoto no a enso asabi anom ye ni ohwintim prako a ye tibunu na ye san ete kokko Sompa Asem Mpe Nipa no a hey ene medical ka kiro se asem besi na asem besi afidie we so no enye asem ketwa kra na yemfa enchakese emfa enkoma na nafosu sapon wono eneye asantima pon twafo hene no ye dama hene sa ena yemfa enchia enkoma na nadwoben wono so eneye da ho hene yemfa enchakese emfa enkoma wona yekwa ahomgie mu woje yefa usuo nyina no yemfa enase emfa enkoma wo mu nyina da nana amaniam pon wono ene A17 and the mama preko peno no yefa na ase enkoma safo no nyina asatima paposifo nyina so no afiwe omo badwuma yemfa enase enkoma wo mo na bambo no ano ayedere papa ne mu ayere pa saa ne ko osuo kumase aso de a na yebekọ regional command na yede enase akoma aposifo nyina sanse brunyan no omo boye ho ban enya asem keto akra dwumadie yi obate wo mo asam wanka
sa ena the nation's anchor of Lumba wagye na adwa feso enya asem ketua kora na wotwe we na afime na wotwe a edikan a ye kwa adwuma na ohwe afe no so a eno enso eye adwoada edikan a enya asem ketua ye ko ede akoye nim producers a wadawuruma wanyi ama last year na afiwe onmo no ye enesa ye adwuma kwanta bisa Isaac ye nyina kwanta so twamani nanso hwa na ye begina kokosa chi Fletcher jeboa omuka jagum ewo production room enya asem keto akra ye bompaye sa afiwe nyankopon de ahode kese ebese dwumade wem na yakon ede akoyanim kama pa na wukọ master control room oso a abranti azuka oyegana ni nefa eye Nigeria ni na nanse so de America ene one na nenamoa ono so enewo John Q no a buraduane no odibia akonenim esa na ubonsuo abranti yo peba nkupi musini didi se na mire fio King Solomon afi no makacha se ye mansuo no entongu kwa ebekwa akope wande kabia manado na wodi adua buru so de egu ase ho no de bi begu nsuo so de a wo peba nku papa me hu bida se be baby ase me hu bida Kevin oyata ne Kevin ne takin bi a waye no menim se Kevin ne ho ofesa oya brante takin waye ne tini kama ne no akasa oni gentleman for the day Kevin ho MC a ombo adwuma na osika so abadwuma ne osika nyi ano papa ne ono so ho MC a wa oka ho abo adwuma kama afiwe no ye ko akoyanim eno ti efira no pakosi na nwumere so no ye besere krupo twedi apon ni nhira no na hoten kase pa no omonwuram na yentume enko emfa enkoyanim kama na wukọ Sompa TV ho so a abrante Tony enso ebo adwuma school fees ni David ne abrante systematic press omunyina ebo adwuma safo kantankasi premu afiwe ye dia hode pa na ewuram kofro bofo pa bema suketu am yi pebre na ase Aboagye fosuo ni tin fosuo mene fontum pa katachie serebia bonchena na atwetwe kodi ewu atwam yansan ya kosa meti adwam na mede Sompa Asem Mpe Nipa ko boshe asase so hey okiti kriki ose nantwe nwu ya yengro ne mpaboa de biada the nation sanka bibia boko brunya no ne mutese ya radia ya de e beda na se na ya da na se de ama etiefo nyina brabo na ya mo bibiara afishia pa ewrade nam ne dum ne na basa ne so ame ehunu 2026 wana nanko mususu mo kapre no sebeta praje 2025 yi omuko amo mo ehunu bi tikakra nyame ayi eso ye ne buru so dodo di ya dawrade ya sesa akwan so ne wona etie ye nyina da ya buru nya wadi o na otu mi nipa wuri efi mi din de o wadi buru nya ne pa buru nya mbemu ho kakasa ho mu live band ne so ko so oh yes eni ekuro nu mu de ne na de pa na sample for gishiki asante mampo yes eni ya mutete kona sa na nya sa ke to na bedwom mu hihye kona se mi twam o yes ayi be hu se ho huru so sa na mze kai mo je mani mesu ko mi kuro okay ni mini akwasi adwamfu ani mini anu nyina ko huri dwam di akwasa ase so me ma me joana me chia ne pa upie me di akwa station o store ho aduane wo no aba na ma me no aba na me doje aduane de aduane ihia me jeze brunya de ma ko o pay afunu bi di adie me pay afunu di adie me pesusu ato agu nanso me puwi se nyi ya metimi di bi kura go si de me sori ahomachia na eso mo kan chi aduane abu me so oh ekurade mini agosi adamfu an ma me joana nya me nhira mo ya ade papa ma hye manmunya ene obi ohim TV bia bi se me moa me mfunu nyina atoto se dokum ma ite suru ha za akora mo no ti de ma ya ade ma akora foforo to ene aza agro na fe ma me ni tawo te se me hira me papa di fo na ye bo awemfo ba ya pekuru 31st night ho na ye koko okay di nya me nhira pa no nya nkase yaw ene ya ba ne ya ba ye ni anu asade yare ya ba ndi o se ye kabu ni hu ni ye be ye no kwa fiwe die
yɛntwemu bi di ma yɛ no sa ba akui wan fitia se yi ba akui gura woni sɛ nkwanta de wɔso wadi ma ama gura na ba akui wɔto nkyɛn so yare ene esa atwe ne wim tinama okotokoto yo no man nkopre ko wetu asiama ase ne ketu na omane nko okay kuomia na ni ba bo so me ne mfiri obreko ne mfiri obreko okay mbaba na so de beye mesese kwase akuruto na ose ewu na pumpurum Omra samo bibi abako de efisi apaso so afin ko mato ye afile wa mo kinelo wa ma yo na timi ni time the spirit is so good so me say what be twa wo na ka bisa zo abo na dem enje mama sarakuba ya ja sarakuba na kwa kuma ya kese dodo atade ye SXL enso me share na mafu ni bomu ba ta ya fatao I body tube se be ya konsesa na mami Davi wa sheni Davi ngo nyam yenu sha na na store wo dia ira o she mu mre yi abo me share no na efata me na na mafo no de se talent de so na ise o masan akofa ba o akase bel na show no for amen wa ya de wa fi brilliant wadi oh yeah but nyangopan ya dum ya brilliant me fi say no nipa bia na minimum mo a say free 22nd 23rd or no anto bi o anokwasem anto bi antumi fi wura so ame ofa gato 26 oh ofa gato 26 pepe papa say bo men fi wura so yeah ya semu anto bi boy bi wo asafo na oye insu adwuma bi yon boy na megidi yese na wanya sa America akwanto bi na ja wonfa ne maame ni agro no so enya nredi a ontimi ntra fie kwa ana okoye insu adwuma bi na ka mo de supply ne say no mo kofa aboboya na kunya accident ama boy no ne na mabu ama ne nana abu no yakọ hospital ama ya no operation ye de boy ne ba fe ya awurotu na no wawu donya ya mu right ya wi wawu enyo no nko ya adwendwen me a me bra moro ono so na yire bronya ya ono so ko se first nka na ye bedi bronya na nipa wu ba bronya we de o hwe no ma bi a me de mani hu ya e free 22nd 23rd 24th for ko no nipa bebe wi ya semu yeah afiwe na etwa mu obeye wedding na wie obeye wedding na wie ne yese niema no omonhwe se omde beko ndika na de niema eko no o furu bi no akoyi niema no omonya accident ono nko ankora bebere etike ono nko na wie young boy ama omani sa ye etwa mu de emu nsem na soso kwaku de we kura mu nsem soso che de etwa mu no se ya sofofo yi omo hye nkom a omo ntimi enya ho adwuma ye hye nkom ka che so obewu a na nkasabe nyankopon de nkasabe oyese ya na kabaifo omate agu na de sofo be hye nkom atu nipa so se wo ba bewu ampa ba ne nipa no so wu sofo de na wo ye de abo nipa no omo hye nkom so omo ntimi deliver ye problem no na de be ne nyankopon ye timi de sana wo ko ka omo so wa mantem ti ase ya wi e de ne se wi abia lazarus ye timi nya na no na ya semu enti sa no ma wo ye yi asimu ye be se nwan ma sofofo so muhunu kande ya omumpa ho akande omun se nyame ye mai ye nwanum yi ampa yetimi hunu ka se ba ye bi do bi ayi ewuo bi da obi so obi itu kwan okohia kan kwanhia se mama bibi si wie anza na maka se kan yo ye be se ye simu ide mama bibi anye pepepe na amafo ayade bronya metuma ka se ye di bronya bia ba ye ka bronya se be me ba wiase ye di amana ye okay pa bronya we me de beka ho ye okay ye yaw bibia ye kama de ne ye ni fi se emma mu no batebem adofofo no ne ade omo ase be preduasa bia bedidi beyese batefutu so etu nipa no bigidi se ye nkrofo a omutie listeners no ye nti bibia tenkabo ne bia afo bia let say ye futu se mu no ebo nipa na emom omo ma ne nka omo mfa saa me nko sa ye asimi ye nko na hwe yie na yaw ahwe na na nye bro nyanko ana se be wiawe akoko anytime bia so yo ohwe omu so ya
ubenya bibi papa chen wi ase de ama ho ato ya yenko eni. Okay, afi wo ya yasimu no yafutusem 21st clinic the sciatica expert omo na aso afutusemi asene enya asem ketwa kra enuti odofo this expert ema sciatica no 21st clinic enuti se ona dia afutusemi waso yasene dia afi yafutusem no ano be hye ano be nam papa na se sciatica no dia eso sisi efa osirem ona akokom na akosi una se entim yade yipa atwu vim 21st clinic to tumi dia bibiduro etu sciatica yade na se yade bibire biada yemfa nkoda 21st clinic na ontu ase emfama 21st babies no so ewo ho ba se unya yefunu enwoba bibiduro son yebema bi na watumi awo afa ho afa ba na so watumi aturi ba ne bi enuti se ye ko 21st clinic dia emfidie laboratory ne scan na ne ade no ye adwuma massage no so ye adwuma enya asem ketwa ne sajo nti no ya to apete ya hita Ghana afa na nyina 15 branches o na yewo Ghana member Kumasi atwa overseas adabraka wone Sompa TV Sompa radio no na wo abosa akrom wo boase cancer quarters ho na yewo call junction enkran dome ubehu yen wo osunwane kranza tachiman 21st clinic ozinyeminie wadawroma na futusemi waso yasena yede ebrewo odofo na futusemu amede ebrewo no yi wasum yie pa na yenka nkwa animu pi ena futusemu amede ebrewo no enkane krobia sante kotoko santema beka kiro se ankure hunu ena empempi no ya eyodede saa kasa edahoi eneme yesinche kakra na yede yafutusem na fa saa kwan no so se yase ankure hunu ena yedede na ene yasenya ankure hunu na yedede nemom empty your barrel sa wan kure no ene ye ka kiro se mano enye empty ana se mamu enye hwe na hwe na eye no hwe se emma no enye dede ewo wabrabo mu orofo ekokoba no se ye ankure mienu na ye konsuo ade agumu na ene ye ma odede bi atiase se sa ankure mienu no se ye konsuo gum na baako eye ma ne ade bi gusu na enye yie na baako aka no so se bibia nimu a odofo eneme mo bi atiase se ye konsuo foforo na yesi ade begu ankure nimu a de hen ye di nsuo no ebegu mu ena anwumire de wahwe ase ade aduru ba bia obonsuro ahwe ase enu ntino ankure no a ayemma no odofo ye di nsuo gumu a enye ye dabiada sade ayemma de nsuo gumu na enye ye dia de hen ana sesi anipa mienu mienso makonsuo omudi beguo de omudi begumu ene de bibia animu no emu ayehwe no enu ntina me peso obi ti ase se afin fiti asia enadwo Oforisuo Aboagye me ne mapamfo ya trase no me se empty your barrel wan kure no ankasa no enne mamu enye hwe se wan kure nem oye hwe a enne yedi nsuo no eba ye betumi ade agumu enne de ba brabo na wo bebo wasetere mu ebema se yedi nsuo ekogu ankure no mu a ye betumi ade agumu amana yeye orofo ena brabo bay ena wo bua se na nwumire yekase ya tu nhira yekase ya tu yedi a wonsa betumi akan bie abrabo na nkasa wo bon wo mamanfo ahu se sei ena wote unhia mowa na unhia nkankoro bia abrabo na wo bon ankasa wo ankasa wo ye ho se wo ho nkyereo eno nti so obi ma obibi kura no a otimi kase we abrabo ben wo ba metumi ade misika ama no so omfanye dwetire orofo enema wankure no mu nyenye hwe wate se wankure no mu aye hwe a orofo abrabo a wo bo ene wani afekire wo ho na wo no maduru ahodo se wo peba no ubetumi anya be na wa ma wankure ni mu anya hwe
eduru baabi abortion bi a woyɛ eduru baabi nyinsa tuguo bi a woyɛ wosrɛ ho bɔne fakyɛ ana sɛ wosrɛ ho bɔne fakyɛ dia na sɛ sia no sɛ wɔyɛ empty wɔyɛ hwɛ dia wɔrɔfo sɛ kɔkɔba no sɛ krupo twɛ dia pɔn na nwumre yi sɛ na adom so sɛ wɔkyekyɛ ma ɛna nwumre yi sɛ wotumi nya bie ɛfiri sɛ your barrel is empty. Odofo cigarette ne nsa no entimi emwa wo wabrabom. Se wo ma wankro ni mo yehwe wo san kwan no so a yade bi ebeba beka wakrawa eye wo kidney no yade bi ebeba wakoma ho bia no odofo esan se saa nyoma ne nyina wagyae no nti no yade boni bia entumi ema meka ho. Wagya wo kuna tembedie no oyira da pa no watumi agyae. Orofo se wo mana yehwe wa temdidie ho de a se enhyira bia ne adum bia wa wade mu no e wo se Nyankopon etumi dum wo bie. Akoda keto ye de wakɔ sua nwoma wontre ho nko sukuu no ɛna wo de wo ho akɔbɔ momomfo ɛna nyoma ense emfra emfata ene herre wo na wo kro no ba sibra ena akoda aketo wo bɔ kro no ena wo do ani adi akire orofo se na nwumere enwoma bia ense emfra emfata abekan ya brabo ho se ye mano ye empty ewo ya brabo mu a mi wo gidie kese se 2026 no enhyira ne pa bia da ewo mu no esan se enwoma bia wo ya ense emfra mfata wagya to ho na wo bo abakon aborabo konkron no nti no orofo se yedi nsu no begu ankuri mu a ye beba ne mu ayehwe a e wo se kropo twedi ampon timi dum bie ede be na akoya akwansidie wo wabrabom ede be na untumi enyai ema enhyira bia se Nyankopon di hyira wo wonfa enhyira wo eno timansem anwumre nyina ne se boni bia da ususu se wudia aya kwansidie amanyoma entumi enwie peyo wabrabom no ena anwumre se ka wugya yato ho na wa me wankuro ni mo ayehwe ya se odonfo no ankasa ade yedie ene nkoso eba orofo yedie a eyensuo ne ade ba fele ankura no emu ayehwe no a me wo gidie mapase Yakopon bedom aboa wo na wo so afia ye wura mu amanfo ani abre se wo hwiri aso no wo so atimi ahwiri aso ama ye nkonkonkosi 2027 no na wo so waye defo eno tinyoma bia ensem fra mfata na mo abrabo aye twensensen no orofo ene empty your barrel na se wankro mu eyehwe ya ene edi nhyira ebegumu a ebetumi akom eye me modofo pa Osei Yaw Oforisuo 19 Fosu the nation's anchor. Ya already shira. Da wo di bi ba nenenso wo di bi aba. Wo say empty your barrel. Rofo no em de ba. Anyo ketre mayi antiminka. Yo ketre mayi. Ya ye empty dia na se nkomo no de asem kase pa na e ba afia ye wura mu imu. Ne hiama badwen ma so obefa pen na wanya ne book ketewa bi. Na nefutu se mo afa ne se ni wiase school okoye nyina final exams no ye nti wo try se wonti na se obi fa ne se a won ye hu se 2026 nko awie na brabo adane ya baba bi tina akuro bi na politics pa politics ya se o kaso wo do pa no wo bo atwede a no wa wokuo bi mu a me modi nti se bi a party emu e no wa bo atwede akwa na president nate Barababa no bu ne ho abomfia fi so okakuo no ono woni onye organizer bi onye obi anti ohunu ne se oni post bia okuo nim but the kuo nim panimfo ni nyina nim ne se nani edene ba atwade on na ebo ono na chese nani edene akuo no ka ho ye nim no pa ya na baba na de ba ko ne se enkwasi asem ye ne de no odi nkwasi asem bia so picture obeje ne fun be na tomaguso beje ne fun be obi no foda so beje ne fun ne video ni pictures here wo twa bia emfa bibi pa bia mafon so awe na really duru so ana mampanyini ba so obeye campaign okurum ho
Mo body so an or tia by an no who video beam. And I say what kind of one times are da be who be a man for so about so dear mano. The bro yan compare or Casacasa no say, Baba your moon friend mamma. Waku could not make a party by hanging on them Phyllis a minute picture, one friend president after all. The police fool pia, ya be do a time, Missa, or got time president who can know in a phone, who try. Me actually say, actually would delete in your many be free, so I swear. We had the original president and Nima could delete in your own near wine if you yes, I wouldn't concern could see for. True for a general as I am, who change. A branca picture and go bet me the acopeduma. Picture a bonnet demanka, titile huna yebebuno. Picture and can a baba betone that your bones and mammy send on any baguette when the president of what Tramu going now won't for you when a demono. None of phones, why am I? A dear and a wolf phone as well. Pulu. No for Toma. I have phone as well, man. Oh, who in them empty phone as well. Gabran couldn't be any monia more banner. And go nya phone be the jaya, and then can a brand so babba, go bet him the Achram and Nipa who said, Adas who's in a Juma or ye and Penina, who so no nipenin phone in ye. And can no courage minister officer, go bet Mako Ipicans are, Mopapa cry Adam Penaka to any to Mumped you many be mamma banning and my bro party anymore, Nanso Punaj and a phone aboso. It went me a picture, a tear po picture, a corner, picture, but them we bet him dear Munyama Breno, when ye be on a phone so. Disana wo ka empty dia ni o fie nte no nte ase ese afra se puno dodo a wo twe ye no amfa so bi amra na fun ese kum battery e ma wo se nya de pakora amfa nto so ndi afi wo sesa na dwene na mu ano ya ye free wa na me san so akabiem se akwa bi ama abufu aye na koma madodo entitam bi enhira beba no oba abufu aye menti no na enhira ko Mirianyo Penimabro, Mumbai, Bibian Gomaye, Vrabuche Banquas, Asem, no of a Fremen Company, Jimmy Conoa, no fat. Tiafidian go for by so be Fanaco. Nanso Buffy and the crew any moment, you know, when the man changed Jana Babe would have crew anymore, and the Jana sign because Queen Moya ma. Diafras and Atem the dear Nasha ma, a free as empty no. Na fe panimfo ntimi no nto nsanidi panimfo ntimi no nya business omtimi no ninguta ho na wabra bonnane hunu ya obi di na ntritwitwa saa nti panyini bia hunu sa akwa we no anko ye nipa opa adwuma nanso oba wo nche konkonsa nko a aya ne cap ni mu menti panimfo ne pene de ade ahye ne nsa wo ba ye suro ya nyini ni ye hwese ne osikasa no a emfa so ma cap na ye ma mpacho empty no na afiwe mfa ne ma papa mrewo ya na sama ade aba no se bibini tena fie pa ade adwena to a obewuru so osi so no enkura na mfo nko a omu ntunefo kwase akeka nko a no omde nam enti improvement bi amai ka fi obe empty cap no na afi de wafa ahemfo adamfo wafa adifo adamfo semtwefo adamfo na obi aka chance am top prot bi a efo pa pekakra bra na men so so ne nkonkoto empanifo adamfo ne yede bana no akura yi di nkura na mfo empty no aye ne cap ne ma dipanyi ntimi mewuram otuna ni ohun grangwa won do zo no so ba obi a aso aya akora opo asempa opeso oboa opeso no nante opeso de adwuma hye wonsa bo otuna ni hwe na mfo na di wa chantimi manage adwuma ni ndi empty cap no na timi ni panyimfo bi nhia na momo bra nkomonim chamai afia yesi mu no ya firi mu no sesi ye no wo hu so de safo no e kire nkrante wo wi ya ma cap no ye ma ndi ye wi ya ye kire obi adan no wendima nkire bi Gofu yi nkrata afiwe se yeso wo hene ba ye pentuma kotwa blog no wantima anyi bi wo ma cap ne ye ma nkrante asere doso wo cap ni mu dodo a VMT no na start fa cement gum certify anu agu cap ni mu eno na se bomma otu wani hwa bo so okura ne mapa no watimi akonde akowani ya kazi ye di akira be ma bi betena dem no wasu obi awi apete sa ma cap ni mu ayema o di se mfonyina ye hunu anza wo otoro afia ya tiesi mu no mpacho temptation wi no so ye cap no empty na ma nhire timi aben na nkoso atimi abro na ekoye nim na ye kan nyina ni abrabo ma wani nye ba de se ne dodo nti ya ateso a cap ni nasini ni nyane ye papa nso ye nya ba bi di agu na nso abrabo atimi adane bi ya no okay eno no 2026 afutu a ye nyina ye de ekobo bra no yesi ne pa bia eba no se wa empty enyoma bia wo wabrabo mu a yentumi fa bi mu so
e shire free group o twedi ampo ba se yadomo e ba no no omna samoa ya mencha sida worship center anokwasem nyencha wo mo na ya fe wo mo so mini yi so mo so afe ene de sheshe man kia du gas novin mi chanpa na free so nyencha no Huntehu. Ashtown and every year. And I will be a dofu nyina ya fe mododo enim se mo so mafia ya church obi bia ya kasi bobodi anwe na kofa se bebraba eti ya church obi bra ya wona empty barrel asema wo kan me gidi esi obi anwe obi be kase se anko esi fie na obekọ na nsuo ni mu a se nkoyi o se ka nsuo de anko de se nsuo bem oboto mu so ay dryer empty ene so nkenkoyi o banye no ho asem na ye kan tifo ntini ye obi a woti asem obi ano ese so hu the way she fa asem na she fa e kase bibi ye empty barrel ade ye empty de na nkenkoyi o na nye no ne ye ka awale na last year ye twam nka wonya bi o edi enti na de oba be ma ne koye edi enti na oba ne firi won sa koye ene nipa bi do mo sa so manum nipa so mesimi hu ne ya enkende o ka me hu bro nya minim be ma bi o hye dem a ya wo ti ne suo wa fe ne yire because ade enam so a wanya abotre ti se de na kwakuka akoma bi e baaye na esan konya abotre anokwasem but oba ne ko wa ye empty wo dem wo ya ade a ye pa wo wiasen se edu occasion bi na ye bi a waware na wo ma ewo wo nchen ya wo edu me bi a sika kura ni nchen kura na enkwala no wo ye happy because nipa de nkwan wasetan na nye wo nti se ko ba se ye nkwan wasetan na oba bi owo nchen be ma bi owo nchen o ma ne ko de a wo ye empty wo eno wasem na ye ka wo ye empty ade na ma wo ye empty no me pa jo wa wo tie mi a wa wo hwe me pa jo wo ni ma de kro enne nipa bi wo fia adwen wo dwen sa asema ye kan de wo nim sa nkan ko ba ne sa wo ko anye ne sa ye be sre ye kasa de ye empty a wan kasa check wa brabo de ma wo ye empty awade bi wona mpa se wo ware na nzo nkoyi a ese o twu firi ho na wo ye empty kwa so e better eno so wo ho de kwa ye nkan jo so awale a wo ti ase no se be mpreduasa wo ba ye empty nti be ma ne se kan etu minim na no ba ko bi a mehwe woni oba no ehhehye na oba no eye se wo gi ne sika no se okay mate metua na emom se metua size sika na me de mawa me so mehye so ye be kofie o se yo o de sika no ma ni we ya afi de kasrika be ma na poison poison oba no asem nti empratwe bi a wo twe awade bi a wo te ho se wo fi se no eye ebe ye empty ama na wa ye okay ampa eno ne ho asem na kan ye ne papa asem na ye ka emomade a wo te ho a wo fi se ye okay adwuma bi a wo wom yaw adwuma no se wo ko tena fia wa na wa ye empty wo because de na wo ye nsa na se se ba wa na wa ye empty boss yi pe wasem onu kan seven prejudice onu di ye oje udi nti adwuma onipa dɔɔso enya adwuma mu kura na nipa dɔɔso o wiase ene ye kan fam obi bia wuti ase se obi yada na ope wasem na adwuma na abro no so a wo so twe ba ne ho a mesrawo hwa na wan fa fi ni nkeka wa na wan kwye empty ene nipa bi tifi o ma ye empty da no ye kwadi buru nya mekan yo mesi buru nya na ye bekọ eje bo sasa ene nipa bi wo mu kuro mu a o musika nya asa o mo peka sika asan from maame wo asan abanzo onya because ye tu afuto ne tu ene wan ti ase se buru nya na ye ba edi hu na e ba wo na e kon so a ete ise nipa bi abaye empty patene ye tu fu aka jo se nka chi saa abrabo na wo bo no adwuma wo mu no wawade wo mu no o mana sebe mpre wo dome wo mu no wan hwe ya da chi wo ba ye empty obi adome ne masa amene burenyan waye mobo because of enome a wo kato wo maso no enam wo ye empty ma burenyan wo hyede mu usu akwa bi ani kapre wanya akokọ anwe eye wo wonsem a wo kaaye ene wa ma wo wankasa waye empty eti abrabo na ye bo no da na me ka sa asem we se ampa ebi ebe chaade ye wo maamefo bi a burenyan sebi wo mo dom ye nso ye na wo ma se ya wo ma yaade omo de ba me chema akunafo na enwisia ne ade oma yaade ba ya ye nkom se ye tufu dia ye nya bi wom ye besere se obi wo hono mu a na ne kru tia se de bia me kasa se mo se kama wo tia se ne wo mfa so se jata wawu obi wo ho aburo nya wa fi ne kunu obi aburo nya wa fi ne yire ye
se nipa so masi wo ha ana me kunu na nko te ase a nka saa no mo pie kwa abontenka eno bibi kuta no de ba wo but atete ne no ma bi amfata nipa ne te ase hu ne so mfa so etu ayemti ya ma bibi si wie ansa ne ya kai wo bedabi ye mfiti ase mu nsuo ne ani nye kokko ye ya yasimi ade bi wo no me feeling kan wa bi ebe mo wa yemti no wonim twe wo firi ho empratwe na wo twe na emoa wa twe wo firi ho ya wo bi atwe mpra ma mpra ne isu se fe wonim se emoa no enso wo twe wo ba yemti ya besre ye yasimi de bia ye tufu ho na ye dan anso abakwase abakrom we ye kan obi kura anso ye yen so ti ase de obetie de ontie su tie na mo wa wu tie de ye ka cho sampa emfa onyam sumu ni agoro se wo so wo be fa wawurade se wo fa wawurade se wo kra no waje nkwa mesre ho na wugidie wo enti hwa no wankoye empty wo efi ni nkeka obi emfa nkoka ho ya furu bi po ya mountains yi na me kosoro aba wo de ma me furu so mra me ba na me sane fo ma wo de obon de besi ene wo koka ye de wo kofuru so aye de yawo wo betimi kase wo de jai enne me wo yi mu fasting mu enti me mudu no de ma me fasting no na why lock se me ye fasting wo wo be empty wo ti de pese ye kache nipa da sane bia se ye simi ampa de be ye tufo wo e ba betwam akọ enti bompa ene trance ne hwe no ma bi a ene ye kan enu ni yi ana ye be san sim sa me tie futuo bi wa Asem Mpe Nipa Sompa afidie so se ye nhwe ne empty barrel no eye empty a de be mana ye empty ama me no masundue aye okay no de enye empty na emom de be mana ye full no na se ya adwen papa na se be ye full ama me eye wan kasa na be mana ye full the question na make no se wo kofie na se wan kroto abo a eye wo se won pese to be bo na se na to abo na se nsuo de gum na enwu a ya wo de na ese se wo ye ese se wo po obi no wo so ma eti wa bra bo na nem obi nso ma na wo yi no empty no enye full na ni papa mu na ye ka wo tie ni ye pa ye nkoka se bia obotuma ye dry ntenyo no ye ka se obotuma ye dry ya kwan bi so wo no wa ma obotuma ye dry e wo kwan bi so because wuni ma didieja wundim didieja o yaw obi so tirimu odin obi so adwuma na egu no so no wan so me ka tro se ye empty ye wa opani wadwuma ye empty ye wa because me hu hene a seven previous on no afa seven ni chine ye afa na konwa so ada utwu mutan nipa na ye de bebo awo etu pese o company ane wadwuma bi a wo ye no so no enye empty a nipa ewo mu no ene o muntra na asesa papa ye tufu ni etu ni nyina ene o muntra asesa papa ubi adwuma na nipa nka ho a wo boa ebegu enti on pese obi bi enye empty dia wadaroma ye hwehwe bibi ni ntwi nipa mata ye ho na nso obi so twon bata ho na nso na di ni yie ena akoda bi ye de sika soma no wo de akoto mambet ama ye busa na ewoyi me de akoto mambet na wei sajide we obi be de ena wasaje wadi etu be ye empty ya be so ni nipa ntena yie se o senior ma bi buawo e wo bro no a wote so wo senior ma bi buawo e wo adwuma wom wafawo abone boni nuanum so wo fi o bato pe wasem mesre ohwa na wanya empty di ne kurema no fa ne kura ye adwuma na hwe wa bra boyie ensa no basa koke na ono na emoawo tenka ho no wakota na emoawo won so te ho wo ya ono wo ko no scholar fo ngwa ne go o makọ school pa ne bi go wadaroma obabi so te sa na wo maame ana papa no wonnim se eye wo nso situation no ma akora na akoye empty akoye junkie dia won so ne start na ne ka o mabata wo enkora na ka wo bata na ka bibi kire wo na dache wankoye empty because body nim se betwa no e na ode ne ma e de twa ne ho hia ye iti yawo aduro beje watrema ye simu de ye kon boot for boot ye be ka na kura kire wo pa no afa wo pa zo amenfa ne ye nkoye nim ya me da se okay anunti yan kan kire odede bi na anwumre se enhira ne nepa bi ebe koso amawo afia yesimu 2026 ya eyewa sanse abrabo bi a wo bo a ususu se enkoyie na mfa yedie emmere wa brabo no ma me papa jato wo wate se wuja to ho a na krupo twedi ampon onamia che ni nhyiram suo no che na adom no a ebiso atumi asonso sanse efi ene keka wo bia eni wa brabo
0551 931 931 0551 931 931 0548 931 931 0548 931 931 na yenko enfa enko yenim. Hello. 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 Kevin here. Part-time. Yet you. Okay. But you okay. And now some now my can swear. Funny say nyankopon be wa akoma mu a. Just a wakoma mu na efita. Na san nyankopon abewura wakoma mu. So wakoma mu na boniya so wakoma mu ma. Nyankopon ombewura wakoma mu. Said Bible mu kula nyankopon say Yesu Kristo baa no. O say ojina yakoma yakoma apunachi obum na so obebie nu a ama na ba said obi bo punu a this a won obie ni pakro no mani bemu sana yakopon de no so etie enti obese yakopon bra wakoma mu a na so wakoma mu na ye fita ana nyoma na oye ni afi 2025 ambo November 2026 na nyoma so oye na afi 2025 ebo no dey about afi 2026 madam was Okay. Kevin no. Hello. 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 Baby, I'm free with you, Papa. Me Oforisuo Aboagye. Mame, yet you. Me thank you Moba. Na on chiamo. Amen. Aya mo kese. Opa mo fi adomo nko adomo. Amen. Oma mo nyansa, eburu nyansa so. Amen. Adofo no de bia ya me tie mo me de mo de mewe. Me tie ensem bia mo ka ne ya ne sem a. Difference bia emi. Ya ne ga nyina ne se nya mo kese. Amen. Opa mo fi adomo nko adomo. Baby, I didn't do no. On common tractor. Madam Asem. Okay. Hello. Hello. When you? What are you doing? Is your baby day? Man, from myself, so it will be a name. But Asem Mpe Nipa. Call you young queen. I have also. I fear you. And now, one. We're gonna in your empty. Cause, but we are not one friend. Now, fear to be no over phone. After see the seal of what is more. Will be also a go so on the bar. And the question one walk, Marty. We're not empty. Uncle school, what but the who the dance, Calvary. Oh, already school fees in the man, as I could piano. Who get your cat? School could be empty. Ghana penny for the ceremony. And Mark, what day is here, as an uncle said, quite a quino. God says you want and fear woo. It's a more getting fear by the Moko Incano. Ghana by empty, Mister. Now, most of the my bio. Why be Papa? Me as a more demo. Hello. 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 Yeah, hello. Baby, I'm free with the Katachi. Kwaku friend Bonio, Asante Asem Mpe Nipa. Katachi, yet you. Opening a name program, Nelly, and say, I told the army in Timothy, never told him, I said, I'm going to give up and my said that's what CFP. Now, I'm a rebel, I mean, because someone moving in no, the name, and me move youth, I have a yabla bono. He said, the home pepe. Say, and you have one year, we are no 2024. So 1, 2, now I had to go 2025, and I in 2025, 1, 2, I had to go 2026. Or how I could, and one, because we are cool.
Into no, there was a she and free signing man who you know. And Papa to Rasta Mine. You need the idea. Ja, into the can watch it. Okasa, any better do. Okasa, na Yaman come on. Namkoswa, Namunja Jumapa. Yes, you better sweat you. Yadamasi, you better sign a black bones. Okay, hello. Hello, Bobby. My Josu Katachi, baby, I'm afraid Frody. I will repeat any what a been like. Peter Yanko and him, Camilla. And Giacomo, and then the media day. Now, I am a Muba China Mokata, Lipa Yitinu. I will say Yitinu Mokanu, near Motu. Mamma Katam Rumqua. Because the way you Subai Pitiano, you see a C20+50. They say you agree. But to buy money, we have the opportunity. They are the study sister a few more. But what you need to do. The woman came to put you, yet I am a brand that one. It's Mamma Katu. No, okay, hello. 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 Baby, I'm afraid Frody, Katachi. Baby, I'm afraid Frody. No, okay, you do. Mestre, yeah, Fafro. 2026, we are be you a free. Ya casa, say we are check. True for a video. Near Ninko Kama. Hello. Hello. Baby, I'm afraid Frody or Bapa. Hello. Hello. Yetio Katachi. 0554931931 0548931931 na yetie ya futu semno bi enso efire yetie fo ene yahwefo enso eho. Hello. 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 Baby, I'm afraid Frody. Hello. Oh. Baby, I'm afraid Frody. Me pass over Frederick Kamale. Yetio. Good evening. My Jones, my friend online so my home. No, okay. I'm going to make a master pie and me team and your time to move on. Now you betty. They're worrying out on the bye. No, okay. Hello. 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 What is happening? What would you so? Hello. One, Mofra, and Koma yedi. So a friend now said, Did come away, quite be so no mean would you open so. Asem. Hello. Hello. What is happening? MC for me radio, my MC for me radio. Hello. 0505 40 45 28. Hello. Good evening. My Joe so kadachi baby afre with din. Pato, it's O kata free eh? Yeti o. Na eba makupano mo tete mo futu. Na 2025 ni nemo bi ya mtibana ye nte ebe shiri tani mari nenye mtb eba makupa. Okay. Na nishira mu ni majuma pa. No okay. Hello. Hello. Baby afre udi kadachi ma ne so kakra ma me. Mane so. Yenti o. Okay. Hello. Yay! Come Come up.
na no fa omrasa moa mo volumba obia hoye wo mo hu odin sa akwaba no ye do ba de na se we eya wo fa se SK Bolas na meme hene e wa de nyina mdu oboa se ko chiri kurum ne ma mo fi shiapa afen kometu e papa mo bo ani chani kemi to port east ibu che fi amankwa amasabo afo no nchia no ami che papa ni me fi afo mo so shenso you ma po mo bo over ga me kan say 25 year wura mo die obi amani ni na ho isan do ya 2020 25 ma anko yi no 2026 ye ko wura mo die e ye nchia adom enkoso to awudie na mo no ma bi na asia kwan o 2025 bia ana emo agabo enkoso no yes everybody say don't do this in there wo mi ekwamu na die wo peja ye wo kukuri ye wo ko ye wo wade ye wo ye djuma e wo de man nsa so and we say to mpama samba back video mu die it is the ni a beko so am ye djuma ya wa ye ya komsio e tumi akoso over ability wo ba ndeko mu biaba we ye SK Bolas na mene hene obo ase mo nya menya djuma no ki hele trauma o man hene ije djuma do ko sa e mama oh ay Asem hele Pastor, good evening. ma jo so eburu maame Me ka se fi agra kwa mai. no ki yenti o En asam na mo de so ho no. Ye ni aji bebre. Se o manga ne mo senka yenya. Enemfu bi etitru fuguru na senka o tumitri e fo sa. Ke ye de bakri akuma ponshi yie pa. Esan se ente friend be dey ya de odenfo. Ni o ma boni bia mo enonom. So say oje anti ase I'm the IMC. She ni ankura ne mo. Enti no ayema nipa be ye di hia ahokyere bia etai nipa dia no so. Nne nipa so nyame asem. Nipa bi ye bibia ontwe ho. Enti dia maka no endi ayema tese nnoma bia ye no 2025. Sa 2026 ye be wuremi ye bo nyame mpai se ono awade na onsesan no mo show mangana na nnoma bia ye 2025 anso no awade na ni no na ye ankura bia nsu bia anim no ono ankasa ama nsupa engu ankura ni mu na yentum yenkoye anim nti ye be so no awade so ono no ohwe ye nti ne be sira awade se onkoso ahwe ne man na be di ne man so na ina man enko nanim amen amen hele hello baby afrefre wudin ochemfo fembo wusu mi ka se fe bu akwa Penipa yenti o nyame nhyiramu the three wise na nyame nhyiramu pa na samo amude atopono so no sensem bi sei ne sesenka yi no 31st night o kano ne yakwa nka so foi kan kire de timu no en ijaya idu no urade ani mo nyam patendi yakwa anansisam bi no ma kesa de bi naba na fe yetigana ni kimko yebisi atebe aye emfasu bi emma na so nyakopon sede na fe ka se nyakopon so gira pona chi awo bo bi be hiri no ba chi no de ka abre e nyame nchi ama no futu a mo de ama ye teme the day I'm sure pa no okay hello last caller hello 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 baby afrefre udin Ikaza brand and Chimambo new dama ne afra wo say ma no okay yenti o Anyway, na mo papa adia wa Canada eye ne kwanso anu no ankra ye ma ye timi mu bi ni se ankra ye ade ne bi timi bi gu na etre se ye mo ye ho so e je ti asofo nsam nya de ade kwa bo ho so uyo ba bo ho so ye be na so bo ho so na wan kra na aye empty no etimi aye ma era mo se
No ke mahana ni nwa bema ne kwabra friye nyame fa ne kransi ye na ye ka decoration pa de a mami with decoration asantema pone ne potamu enya asem ketwa ye nchi awofa ewo mango ase na obibia da Matthew ne wona odi agro mango ase nyina da ehwa na mahana te ye fa chi akese emfa ma ye no mre ko bode mu ewo brunya bre na enya asem ketwa ewo asantema pon ye fa ba ko pe na ye fa ntu apo ewo tuo noki hello Penny Papa maju su eburu ba bia wo frefre wudin me frefre sai ibre o fatum ni o noki Penny Pa yeti o afiji apasoso atunte da gamasi mai abi bibre de mukanya yiti mu pa mai nyame so adwuma pa so fuduma na moye anu kwasa afi 2020 bia mwira akumamtie ni adwumfan na yenkoso yansa yagin ebafase pardon ebawase noke yamfo frenu nyina emfansia sabia ku sabia nyado womanfo nsem a odi abedan ye no na ya beduru so no asem o eno ti aka tro bibia se sisi semapo menteme ho ase Sompa Asem Mpe Nipa wodi wasem ebedan ya ye behwe ye de akire na wo soso wasum adwo wasum adwo se wasum adwo ne anyina yanom asudue abua no ewo oman Ghana enkanka santemam ha enya asem keto akora kekrede yakọ akoyanim yanim ten ena yeko na yede akọ weni Sompa Asem Mpe Nipa no worofo da bia metan ka kire wo se se ukoto se okrama babozi patazo anyo onefo ye debi sa ena aboa tatia betwa so na mabaso adwumako bia da woroma ena Oforisuo Aboagye me ne mapamfo every juada kosi ni fiada so yenya bi ne ye de besem ye ko computer so dwedie emra sisia me pesa me di hine awo me fienti aya na me ma me sese me fienti se me pass me da me DNS wo ye ko computer so dwedie ye ko computer so dwedie ande saba ewo mo bodi ni ma nke kwana mo ba o ko se ena me di asem asiew kane ne pa no na saa na me so ya na wode me edure na adi me nkwa no Kingdom garlic bitters no mo benefit me benefit wan wo so ko to de abrewa this mama abrante me shuve unanti kakra na wabre nom Kingdom garlic bitters ene ne capsules nenya hoden abre bia Kingdom garlic bitters ene ne capsules asembia nye ho edeben we hu ama wani agise senior na my wife company one personal Kingdom ginseng power capsules nti sesia mpaso aye de Kingdom ginseng power capsules emani tie ni asumdie befi abre bia oba bia o de pu ahaw no edro ba ko pa wo hia ne tremendous capsules esiesie wo ma wo ye oba sima enro yi wo benya bi wo ba bia ye ton nro bia Kingdom Herbal no challenger. Hi guys. Okay, yamamu akwa babiem eba Sompa 93.1 na yasan edemoba Sompa TV so dwumadie weni Asem Mpe Nipa no afi ni fitiase no enne ena yefiti adwuma ase maka to se asisi semapo menteme ho ase eno na ade beda Sompa Asem Mpe Nipa ne apene poma sibere ye de ama o eti sabia ku sabia nyado ye pese ye numa sumdue bua no ewo oman Ghana enkanka asantememba kama pa na afi we die anu bedin na anu ben nam wa fidie we so abadi nyankopon mi wo fie na medwendwen nwoma bi na se afi we 2026 anu bedin ma me akwa aba oba pa udi de sei ma menya akwa bro no mafri hin na baye tafo haya ma me wakosam ne sen a wo so Oforisuo Aboagye me na pamfo ye ne betumi aboa wo ma me branimu kakra branimu
Okay. Mon check a microphone, mammy. Check a microphone, mammy. Kokozeji. Asem o. Asem. O microphone was also the idea to so you better go away and work. I feel 2026 MC. I'm careful. Mammy, ain't you? Me pamacho. Makos Maya me by say 2024. Ana me baba ma or 2024 to. 2025 and 2024. Waji sikano waji no last year ye twemu 2025 2024 ye twemu na 18 December na afe omoji test kan ekosi se ne ba ne se na ade sika ne ma won me pa mo cho mi wo fie ana akos eni amele ye eba ase minimum wo se wo mo kwa akwaji low na low emu odu enti I just wo mo ye what say ekuokuo enti no wo mo pe sikari akwakotum asa na ye de size kana ama wo mo enti se me de ma wo mo a o mo de sika na ekotuma makuofuo ni nyina ana se wo mo mienu no mo de tuma na o maje wo se group to de kotuma ma group ni nyina me pa cho han enti o enti no wo mo share me bosome no enna echina saa manante wo saa akosu no podie wo fra na wo fa na amelia yi dia wo fra na onfa ajesa me fra akosu kan se akosu ma fra amelia anfo ansana akosu no fra amelia no a wafa wo ma ha me saa me so skala ya meje ye no what say na ba na de brev wo no e ba de brev me na ye 50 million na me yare wo mo anim ana me use 10 million ekwa me ya de eti wo mo kan ye me say wo mo epe 40 no na me su yo eti wo mo de bie wo mo no ka kire me say akosu ni amele e bie no ka kire me say wo mo ko ji sika na wo mo be ma me 10 million na chese wo mo ji 40 wo mo de bo be ma 50 na akosho 10 nim du anya usika no sa eti no me ne wa mu nyina na ko baabi a tafo YouTube kan flan share wo me ne wa mu nyina na ko na skal mi yiye me dikale share amelia ansem amelia bo achewie no wode ma akos na akos so boss one ye nyina ye so ko ye eti didim saa enna echenda china afede me ye na me ye ayi apapra ni bi azuzum lion ahomache me prana me baba ma fra me se ma sika na me de na baby sende na baby sa no fa se skala me de ma no efa sende ma wo mo am me so me ba no o mu jemidi e wono na baby o mu tie no nzongo suru no obi bo efie bosia woji 10 million ya bosumi 2 million etu woji 50 million bosumi no 10 million megie ne saa na me pese me ba ne be megie ya no me de mesum atade no pe nyina ekọ wo mu fie ekọ ka yimi se hwe kwan ya bode me first to scan no na ma kwapa bosia no boso bia 10 million megie ne scan no March 3rd March na me ko ji scan no enti April 10 no ana sister we akoso e ma me 10 million e sha ase ekotu yaye just say April May June July August me sha na sika metua 50 e won si won ko 50 million me sha de yakono me ntimi me ne bla bi eton mattress abroche for mattress na me to chire na me se no ma hwe ya ma me ba chimi aton eti ya to mattress no na me se so o ma me 60 million ma me fa nkotua na me ntimi me san fi ni nyina me ka kire wo mu wo mo so de nya abote eka bia ya wo ba ho bia no ye be che tuam enye ka me bo be che tua se arboche fo no so aba ya wo mu ne ye ya akonta agi wo musika wo fra wo se enne echina lecture na se me de bra mo na ja maka ebi ama me to mo ji sika na afia ba afini na no 18 di December
oba pa na ye den no mu hu se oba na bre usika o mu ba wo se bombo se me pa cho enna mu sister ba ko so ana bene ne ye zum na ayo onu na ma mi ehunu wo mo ntin no so ka se wo mo gi seska wo nyina chi no me to le flowers nkete no wo mo akoso e be ka kire me se wo to le yi akeka duro na ma me no se wo de sika ba obe man bebrebe no mo nya faso e de tua me kan bisa no misa na mi yare da wo misa tem 20 million e ma wo mo me fa ka ko mu fie ansa na seska wo mu tua e me se o ma wo se me ye nipa me hu de me kampo ma me na mu akwa didi mai o kan bigum se na o mu che se akeka duo no emfaso wo enti sa me de manu a o mu benya faso enti de di kan 40 no no mo so o mo de kopɛ bosia no o mo de akoye dai minim de o mo de koye ɛna o mu ntuai o mo so o mo kɔ akoto akekadu sa ma o mo 20 anu kwa de me fa ka ko o mu fie akoje aha na 20 na ade ma o no edi se ansa no mo se ba ho so o mo koto akekadu no enu no wan ba ji o mo hye me na otwe edi na otwe mi enu na mako tafuji ji ndo na be peska dia to eduro na me san fa do pen anaju bia no ko wo mu fie asa na o mo de seska na ede ti se wo ba no plot no ya je afri ni se mana wakotu aka makotu ya se e ba sa no na me pese me ba be hu se bia se na metie etire ma me di me ka me ko wo mo ebo efie busan wa ja ko ye de se no me ba ni nim se na asie ti se efie busan watu awie ai se na ayi no ai ta mani mu na me pe busan 60 onu ni dia 50 no na me pe 10 million so na me se bo nyim bi da na se wontwa udin na apepa won sa free apepa me anya sa da sa bi de kematua sa na wo de wo bosia no e ma wo mo no wo ka se o bisi ho ana so mu firo mu pem na ka so mo de 10 million no be ka ho wo mo amienu se o be ka ne kura o mo amienu na ka se o mo de se ka no e be ma mi o mo ka sa mi so na me se ma use to 10 ntino man ka sa mi so yo na kire se wan kasa de ka wo de mamu wa koma pem eba ya wodi atoto mpanifo bi anim ama ya kan chom se wo hia usika no man fi me pa cho ya na me frɛ mo fo so frɛ mo fo so ntino eba 2 months ni mi ko mo fie mi ko tra ni ase amele eco meeting mi ko to akosu no me tra me ni akosu be tra amele fie sa tam ono wo pɛ no wo ba nti mi hwa na ade ya san ntino mai bi wo ye kramuni ami fɛ sɛ allergy me pa cho wutwam nya me pɛ sɛ me ka asɛm kyɛ wo so mi ntimi nka ana me kan nyina akire no wo mo gina ho obi se wo mo se ai eti bi ka senka allergy ni mfa ono no number mame nanka ya na mafrɛ no me frɛ wo mo mienu se allergy na frɛ wo mo ni wo mo kata se wo mo pekwan ya wo mo de betu ese sika no tie so mo da so ya adwuma ana mo adwuma asai me ntimi nkyere asɛm kɛseɛ wo man mu ke kaso de ke dantete so komo yo ma bi so mu tua ebi kura komo tua wi because se de kwa ma ba se wo ma da mi na aboche for you say wo mu wucho mo ntura wo mo fa ade emfa emle obiem ana matches no kwa so enya media obi die na mete ho ye tobi a ana menye bi ya tobi die ne jese eno an nti ye ya akonta ana bra na ye de bra na se osemi ada ache se magi nam sa menye se ka magi anka media beto be eda Orofo 21st Cynic omo na sabre Sompa Asem Mpe Nipa ya futu se mama so ya sene omni sciatica expert no edika ka omo ho asem a kire odada orofo sa sciatica ya de no yie papa wanhwe yie obeka so bi kura to adu se ye tu sciatica na asede ya bibiduro so ene ye de betu sciatica ya de no ase ya de no so osisi na afa osirem aduru na akokom na akosiu na se de obesi atwe no enya asem keto akura intim ya de okoto abuyi osode abuyi oda abuyi sciatica eno no orofo ye betu sciatica na se paade a na 21st clinic community sciatica expert no ya de bibire biada ye fa nkoda 21st clinic no koye mwa na oma ya yaresa emu oyeden pa laboratory scanning fidi ahodo pi wo 21st clinic e betumi ade atu yade ase ne ahwe
yade no ne yade bibiduro so aka no 15 branches na wo Ghana mema Kumase obo aso behu won e wo ho enkran sunwane kwanza techima 21st clinic was yemini 0540311311 0540311311 na Novigi Studios menkan cho se yemfonyini twapa dia anase ye video pa na wo fa coverage dia tumda Novigi Studios ene betumi abo asa akwa ne so bronya ye kodi ye Novigi Studios no enkoda wo ye adwuma ho wo mo anya daje kra wo firi sunwane na wo betwama konkran wo firi ha na wo betwama kotachima wo mo abo adwuma papa wodofo se wo pefonyini pa ye kaidum na dabi no dia kire na nanom na manom pa dia Novigi Studios na mekanfo na media ma ho se ye kotwa mfonyini wo mo ya ade pa se Ghana film na mo press mu susu pa dia yemfa ema Novigi Studios no ko sa emwa no orofo wo won kran yu malama ba se first kokro street ne so pe ho na Novigi Studios wo yenkwai na yemfa yedwumadi enkoda no abadin tuo no ene ayiyo no pa dia na wo tweda no dia Novigi Studios na mekanfo na media ma ho 0574715778 0574715778 Novigi Studios na mekanfo na media ma ho orofo yekọ Novigi Studios na yonko yemwa kama pa orofo Apostle Dr. Amegachi se menkanjo se si ye kase ye bibiduro etu yade ase na yade afere pa de ama me ne wan se eye yade na nipa benya so eye yade kro ya anu ntino Apostle Dr. Amegachi ono na wo ba no de ni nuru efiri na yem ba eno ti se kan haban pa dia Apostle Dr. Amegachi orofo yade bibre biada ye fa koda Apostle Dr. Amegachi na wontu ase enso emfa emaye kama na ho entumi ensan Kumase wo do ani kire makuru Old Police Station hope ho na Apostle Dr. Amegachi wo yenko na yenkotu yade ase ewo Apostle Dr. Amegachi na enwoma enkonkan kama pa Apostle Dr. Amegachi say na so ye Ghana fa na nyina no se wo kwa obetu yade ase na onso ode amount she wiase mu nsam dosu na eduru ba bi Asem Mpe Nipa odasani na ne kwotwe oyuni ede mane ho na nwa ye kwa didi mai o se kan bi gum Amelia enso ene nadamfo mkobo obosia wa ha se eyampa se nyampa Amelia branimu mame branimu kakra branimu ya Asem mame memo akwa aba ma wo ne nkosoro ma ne nkosoro branimu ka kokosechi ma ne nkosoro epom te sei bibia boko de udin de sei Salima te fa tafu ya Asem mo amema mi kan enokura sembe ne wom oboa anase otwa ntro ntro ba kokura nim nokure trudo ma me na de na muntua ne ka na hona munye na wotwi we ye na wotwi on joda jambo joda it's kan we beba na endi ya kana be so ti ane ne kasa ya kura na nne wo ne phone me charge ne free ti free na me achire na me fa ya na mo se ya miss call na me free se wo ye di adwuma na me ya ne de se na munya nchine na me so na kakra se de be ya minti na ho pa me na no so ane chichi Swan kakra sere be ya nta busu na otu e wura mu na manya bia sere be ya mame ha na Amelia na said me mami ke wo se no kura se entura se bi anim wo se moje ye afe baako ni na afe baako na adwuma be poten na mokwaji loan no a mode ye ofo no akra kan se ska ye ye bo ye de adwuma franka samne kan sika na ya swati amai na sika na ye na yeri kwa ye na nyi mode kwa ye dai nke di ye se bia ko bi be boa ye na ska na ye bia fa nyama do so ye fa ye na moa ye na ye se ni sika no so ono so wonye ye boni nke se fi ni sika no wonye ye boni wa ye boni dia na ka ye boni nipa boa wa boa enti me fa no se
afe baako a sika no bedim ho no mo antimi afa anya adwuma bia Skala say kolofo ye na je traya se de be benya skana etu ama no ana mo je di kotua aka bi na adwuma nsem so ye basa tiese mo betua ne da bai pa show na miani Monday benya 20 million ya gram na mo ja na ending ya tia balance na ya semo kade dantete so yegina kwa mo fra chenka ye from aka chenka kan eni kani pa fra wodia so ba tiese wo se nchine na aton kakra nchine na ya me papa na ma no afra ni Amelia ma for say Yaw wate for say Yaw kade dantete so etina na make cho se ka afe ba akuni ka mutu aka fie wi fra no ko ya dan fo no yetimi ko tena no wodi nkomo sa na na we na bewura mu ibi ha ya fra yetimi nkomo Asem Mpe se wo se dwada betua 20 echi na de 20 aba na 10 na wo kan asem be ma no no se dwada e betua 20 million na ending ni ya de balance say this is kana ko 50 50 the 20 be beka 30 o se sika bedim ho ma mi wa boka bebrebe enyo no nko a yetua wi a ye nja no kwa pacho ifa yo papa onyo okay Amelia sorry na ma mi ntrase mi ko bi man kan bi de asem kese pa me tumira me kire sisi a sanse me mpese wo de ntro ebeba fidie so sika no se moje edi kutua aka ana se moje mo amfa nkwan ko ye dwumadi ese mo didia bible no kwafo wa ma me brani mu kakra brani mu udin de say akosua akosu die ote hefa tafo he ya adena ma mi sike mama na chesa de ba de ke di ko peskan so amoye ntina ko esa kuma e ka be da yesu nsi aye gusu a ye bom pa ese nyamu ya se so ya di adwuma na wada wo ma na ka me ko fa de kadu ne ton so eno ma nko ye nti se eno na se me fie ton fe mo frɛ me kra na mo ofin so na me pese nko bi de don me kla na me ha no me di kla oh mami wa tiri mu akohwe nkwa pa o yes na da wo ma Monday ni ke di 20 million de ba oh na mantina aka wa tiri mu akohwe nkwa papa nya bo apaye kra o paya sempa ma me no paya sempa so o hwe se obo mo bosia akire nu asa abo mu bi aka ho da onye ye boni yes na me ya aka Amelia su me kuraje mesem edu ba bi ahokyere ya pa ahokyere ya asemo asempa Amelia tinisu adie bi ne efre na ahokyere na ba so a asem na okay bible no kwafu fi ha ye pese yehunu kura wa asem ni prophet of here prophet ye pesi hunu titi ase anokwasem se Amelia wo tinisu de nanso me mahu obi otimi di nisu brebra asem bi so na aye mobo na aye hu obi wo bobo sen a di wo dwumadi yeso de kwaso wo de koto akakadu Amelia so to nkyere bi wo anye ho no mo de fa obi wo ho ada no se obesi asifufu bi no pintin pantan one na yire ne ma ni kunu ne ma obi mbesi sa da no na wotwe da no enya asem ketua prophet said ye ba humobra ba mu ye pesi hu so mo gi sika no o mo de kutua aka bi ana se dwumadi a no peso o mo de koyo no eno no mo de koye ya enne sika na akwa akohia mana da no mo so asem edin ne ye dia amatiwa na akoso atiwa na ona gi sika oni Amelia nyina na gibo mu ana sika na akoye ka mama mi asabo akiri ka enya aseketo ne pese ehu se sika no so moje se wo mode kwa kodigwa mbri kohye wo mudwadiem ana so wo moje di kotua aka mahu bi pen so di akosua
akwapa no kwafa akosia tiwa na tiwo no one Amelia ma me odi ni bi say kwaje ma me nya akwo sika say 50 million 40 so mo di ye adwuma sika na akọka kwan papa no kwafa pese hu sa akosia tiwa ne Amelia omo ji sika no mo sa di kotua aka amra me sani fa mo di koye adwuma nkasa enko benkum tenten mo di ye adwuma na sika no na ahye oh Amelia kuma to yem hano me koto a eze koto a me yusu no adwuada na amanfo a omu twantro ewo dwumadi ewi so no adwuada na e ba koto ewo Sompa Asem Mpe Nipa so ene Bible no be kasa sisi ya ti opem wa so anu hu prophet no aboam na musika agina saa no na oba koto wi a ne yasai akrokro Omga joso omanye wọ́n ṣe sí aso no da so ye wọ́n ma gida ye duma na anyi omo anka no kura ankyerɛ wo na kyese ya mfa loan na ma wo mo saa no mo ka kyerɛ wo wọ́n si ya mfa ma wọ́n se so da kyerɛ saa be piem si ya de ama wo mo oh prophet etio my telephone number is 055 44 77 959 055 44 77 959 that's 0541 40 39 0541 40 39 sisia no nyame adom yes 2026 se nipa bia wo ye adwuma se wakwaje aban bosia wo di koye adwuma anase ukura sika na wo di koye adwuma se wo behwe adwuma na akwaye ne se eye wo beboa enya wo te da ase abra no akoma akora so anokwasem de bia meka se amanfo from hu dadini but obu adwa wo di nyina no enye na adwuma enti wo pesa wo bobra edi abra bosu nkonem akina woni mi hia wasanta ase anyinem okay first Jericho junction ni ye hwe adwuma pote ese wo ye ni maka cho se wiase ya kasa bema sebi o enya hwa o ayisika obotom ena kire se wo ye bema na prophet efri o bema ye ka no suo ho twumwane sampahye so unim ho ndabi wi amekire mate na ufri hwa no esene besena ko obutum na kwa anwa akwanwa saa side ho na ma ye bema o lanka ho no na ma ye bema pa ho na ma ye bema akwanwa nti wo ye adwuma bia na nkoso ma tumirika bra me ye na ma ye wani betene ye sa kodi bronya bedu ayi wo mum dwane fifie because of say e bronya na nyom de me no ka say obi complain say bronya ye wantene de because ni botom nye bronya du anu hu say ni botom say ato ate esute bia o ye adwuma maka to say ni your drivers bebre trot drivers bebra adwuma no mo ye ni nyom adwuma wan hwe ni ya obani obedu ba bi no obesuma ni afidie no wayi ogya wado eni nti na bible akwapa no kwafo ye wo se ye beboa wo a wo ye adwuma bia wo hu hu ano obi wo Sompa na adwuma o ye na ye na adwuma nanso sunsumu na ekutia no honhom bi na ekutia no ye wabusue bu ha ye nye ye wom ye wabusue bu ha nipa ntumi nkonani saade ni nti na ye kan hwehwemu because bible ma bi si ye bra ye na Yakobos man so nko kan sempa no odwane ekofro shama kodo obi ye be kan se boat ni ye hwehwe ade nti a boat na senke emem de nti a boat no chese enya problem osimonyimentu ye koye hwehwem ti se de na wa frame aba ha ya mi ye ya ni ye di hu se ha se yo na o na problem no wono ye yi ni tu nso no a boat ni na ekodo enti wo bia wo tie mi anasa wo hwe me kina santase anyina First Jericho junction maka to se wiase sika papa yi apomuden ena ekute sika omo 2026 eye omo dia ye omo wo nkwa e wa ahoden ena 2026 ye omo dia enti wo bia ya de bia hawo to America fa bra kina okay ne ye hwe ma me telephone number ni ye 055 055
44 77 959 055 44 77 959 and that's a 0541 40 39 0541 40 39 39 I can't just say draw why yali nkum cabra okay adenya gopo nyame mode papa enya asem ketwa kra eno ti pana members entrance na yenhu de beye pana members entrance sanse nyankopon ankasa no usane ne nkoa so na omoso adijuma ma me kan akoma to ye bibia be kama we ni Sompa Asem Mpe Nipa no adwoda bia no Asem Mpe Nipa court ene tietia akwapa no kwafo bible no kwafo ebehwehwe mam ye hunu kura asem a ewo mpa omra sama ya ye beda na dada akwapa no kwafo so ase she de bia no o man ko daddy na ya yenye opportunity yan kan che omo ton no ma ya opese ye bo no ma hu dadu da ma wa Asem Mpe Nipa yekuta nipa pa o mutie ye pa omodin afa odwaton de fa be so yasene na ye mo hu dawuro nyeje hu mam na nsana obi obeba ha bia na ye bebo na asem hu dawuro ne ye nso hwe ya oboa nti obi a wotie bia na obi obebo na hu dawuro bia na ye kan ye ni ye ka eti wo fie na unua bi ana obra bi se bo ye business bi ana otono product bi no pese bo ka chenze on family as Sompa Asem Mpe Nipa program so Joanna Osei Yaw hana no kwewo hana futu semwo na ye mo hu dawuro emfa ma 2026 ye yesimu bigidi ye so de ba udwade na wudi no enko ne sa akwa bibia ye je wa ha ade bia opese ye bo hu dawuro ma obia ye be bo hu dawuro ma nya ye pepe de ama ye do bibia ase asama me pese me kanya ne se ye nye besia untie ne pa o maami ade oyeye no se o ka so o hwi asisese de wo mu pa na wankasa se wo bebo ho bra eden unless obi show mu e wo ho ewi ase ye won krofo bi wa ne ye bo mu din sorry enam krofo bi so ne ne kuredi o mu din ye nti enenne ye bo mu din ane ya sorry e ye ne kwe bia ni wa se be mpreduasa ne nsa esu na chidwaye ayi se dua ubu ekoto bi so asa na konkwase na ni nyina gira se nipa ye kwaje ne sika yi ye ti mupo ene adwen ya de kwaje besia no ye betima tua na beboa ana ade na ye kwaje sika no de de koye no ebe ya adwuma wo tra sesese wadwen ansa yenim ne ya ka obu ho a ampa wanya hu se maame no sika bia bedi ne side nko a de ne yenko pe vimfa nko hye adwuma mu etesa obi betima gye obi sika na de anya so fa so na wa penipa mama ko da nipa kura se ye mo na maame afia ase mame na wono na emre bi atwam na enoma bi eba na me pesika koyi bi wo akotontom na nso me kaka mani abusua me ni wo bia because kire na pe no so sika me ni bi wo na nso me ba bi de sika bi ama me nche na je na kona safa bra na ye wo de baba da bo so oboso me obi wo ho ampa hwe o manya sika wo man mu obi wo ho anya ofitinya na ye wo no to na sika gu no hu o eyen kakra se no nso de nya na capital no make but na de na ehu e papto nya mo de na ye kan na obi hu atwa na ye mia de mia yeko mitie because ye ni mo obi a wakwaje aban besia na aban besia no ode bo akohoma e ma be ma di eye wrong wo bedam untie ni ye pa enya besia na ye kan nya besia bia na sese ukokobo ye wo besia bi wo ha ye nya besia mfa ntua school fees besia ye je besia de ye adwuma na profit e beba so no wonso watimi de akotua na sa sika no daachi bia be ye capital etu wo na se wo se obi wo a wo de obi ka ne wakwaje besia wo bank no de akotua sa ka ne se
said the bayan who were the bang ham. Dabby Miana was a mea wokanim. Tia best say, Ya mammy on any pabone, and any pabu, any pabia yenti. Nanka won yanko be you be papa can wo. Nanso do obi aye ninti was a man. If he na krom, me na amo obi abiem. Enso bia na sa nipa na second time na second one o ba no. E bia sa sika no go betua. Nanso do obi abe yenti. Sa na wiase na ti wo. Nti de obi koye ye no. Wo behwe na aye kwaye nkate bebre. Wo sagu anu ba ko pe. Na ma wakopru ni nya papa ni nya atu agu. Ye besere mo amutie ni mo amohwe ye. Ye maami menye sure say yo mo adwen ne se sika yi. Enka mo de ko bonkwan ana bibisa na bi ntoto nso timi bo kwan mu. Na emo ya na ye nhwe se ka ba se ya kasa ben ena ya na ye ka kire nipa no. Ye woni pa bi ampa wo jatu ze de mamalia no wo kan se maami nye nipa boni ni na waboa ye na asem ne be free kasa be ne koye ye wo bi wo ampa wo gitum se wo de nipa ne ka but no asa ka kire wo anfa me kokot me nyi ni sika bia hey mamen kasa mcho bia na do na si baabi nti ampa bibi ntimi wo but wo mane ne wabusua na wo fie na ampa baabi a wo nante kodu anu o nso mo nso nante kodu bi be very careful this year yasimi obi wo ha case bi ba se ya wo se na be ho na ode maba no ho ye court o na ode maba no o ye police mamen ka sem police station kwa akokwa ekudu ma bi o mo se o mo na aka ndifa court ye de nipa no ba de o pese ye man ye be ka kire wo se wo so tifie ne se wo tie na wo de obi ka na obi de wasem ba suanyansa ne sua kasa ne hu kwan a obefa so obetuma tutu ka because ye ni obi a wabo besan ne we billionaire obo besan na de start no ma one we billionaire wo sika tie besre ye wo sika ye je e de ye no ma bi de ye kan ma babo no kwafo behwe mampa nye se bi a je ne anyim ni nenso obi wo ampa obaji sika no de akotuti ne ba bi ye ne hene na maami ya hwe ne ye se ye kru ne anim ene amanado pa wo behwe na maami de ye je ne sika kwa de kotua ka we ya we ne ha me ti maami de wo ye din ti we de ye je kotua ka kra na wo ba ma ye hwan ya kaka maami de won aka won de betuma tua fa so maami ka se 2026 ye nya sa no man ye pe problem bia ye be ba nanka asam de ye pa asam aka de nenso nka ye ba ne ye nya asam anka kwa ne betuma entertainment program ne ya so ko ti ye be sre mu amu bobesia mu amu obi hwemo jisika ono dan mamo no se nipa no nye nipa bo yaw obi timi ya de sese maami nyame ampata maami akwa nipa bo ni sese ye de ne kan be bo de abeduru ni enim so de abeduru sa o de adu sompa o de adu sompa kwakogu ye ni maami sa na ote e no obi ye papa manne ne papa na wa ye no asa ko dan nipa bo ni ama nipa no thank God for ye be se so obi so de ko hwem kwa sa nipa no ye so nfa ni ko hwe owo enye ize sa o ti ebe se ye hwe ye maami mu de esu na wa wotifi 2026 se wo de obi ka na nipa no gitum sampa wa gine sika mesrawo because they say na normal man no insuo wa santema mu ani wa chichiri pije no ma ye nampa o mo se kwase abo adoso nti they say gwata kura da ofi ani kura no se wo nya gidie pa se insuo nam de be ya adwuma o de bodua e be ya adwuma ya me se mawuram do nya se me piepie sa o I see me shedem pa bompa ye ne anena said the honhom bi sika sa kire me no nananom se say nananom is this 2026 kwase abu ados udi ho agobi beku obi betwuma kwa ago ho yaw nwanwa ho ne ho so we no dane topi enti anya ne den wo bi sika ho se wo susu se nipa no nsa hye nanumu na wankasa wo man de kire sa ampa nipa so masi de me ye de me bu ni kwase ya yaw wo ye ho kwa ho ye benyam be very careful I see ukofie bi mu a sebe nkura wo fie o mu nyilu be 30 years wo be tim ube komu no eye no ma bi a omo nananom ye be sre ma me kan wakoma to yem do mo kan we de amali a wasu amana ye ro de bible no kwafo so ba o hwe mu no ene ye ka se omo de akotua ka de nka ne ya nka be gisika no ha adumire ya ba we de em se bu na bu afọ omo so nanso ye ka che omo se besia ye mo besia fa ntua school fees ye mo besia emfa ye de enko bonkwan ye bo besia de ye adwuma na income beba ho no wo de akwa akotua aha nipa bebre nte besia ase ya me so sika o mfa mame na me mfa no ma bi ma wo behwe no de afa eche na de akobon kwa ma be ma o hwe na ba ma bi so akwaje besia na no ba bi Brazilian head bi a wo so wo pe halashes bi a na again se wo pe ne moro bi a wo hyehye wo ni sika no ba no akwaje sika no
ɛwɔ bank na ɔde akɔma wɔ baa no na weyaw mia na wo mia hianim amwa 2020 nipa mfa nsuo nyansa wɔ no ano kwasem ni enko yanim eti amalia makasa bigidi esi omo de osie be yoyo na yaso na de yi ato ye why we are okay yanko na yanko pe club bi enu bi ene weda no ai mu ayehye dodo enti so nya club bi eno de hu ati atesuo no a yi fridge ni mu na hu ti fifiri no de a ebetumi aboa pa eye bia Ghana fo agye atum esan se onuma utim pa ekoyo hangover bi anim na aponto ne abadi to ne yiyo no nyina no eye club bi e no manfo dodo no bro nye eye club bi na enkrofo bi na timi nom club bi o table bi so saa ma club bi fo no afa camera bi twa se mo piafo mo ya de mo aginsan atum eye club bi no orofo fa ko na fofo abo ademu nyina eye club bi no a o eye bia Ghana fo agye atum pa yewo ne kase wo ho ne wo adentem no wo ho ene ye wo de gu konko no ma ye fe ne kan no club bi eno no orofo aponto ne abadi ntuo no nyina da club bi no ebetumi aboa pa na oni fie du nwotwefo asem koso oba pemfo club bi no yehu firim bia eno a ene club the nation's anchor Asem Mpe tu se mo de be nu mu ho na zekai da ko beba kakra ne ma ti makoto ti ya maye enti si uhunu ne sa da bi asemo ma ya nkofo be beje bosia on ko start adwuma na afa obi odi na change nhire wo ho no no na yes smart say we di aban tem do ma men san fa nko ye we nkan wansan na metua na nimra no so na we na betwe atwene na ekura no e mistake kese nka woje ye na akoye ntempa epie ye no na de akoma na to ndi china akọ na wo dobo no kro de nigi de be ma na watimi akọ anim kakra sa na ebobra no na nipa nso ahunu no kuredie na afi abrabo na ye fefefe ya na wu peske ho ode no so obenye obi kura yesu kire no ma ye mobom otimi temsika ma ye na nafom ze urade dum bisa mum ye nsi kwa no emo ofufuro bi anko agye obetimi ya bibia mamfaso abaso na wonko kire ndaje ebia na wo de na de ka akoba wo ekoya mama mi tiri makoye de ba na ne odi achi beba besere bi won de nko be kwa mamfaso abaso abetia ne ka ba ma mene ma ne chance bi eyesa wo wasi obi so nhira kwan Kristo mfa nchewo de besere se yensa kan kakra bia yemmo ye homodin bia se ba bia gifi ye beso obu ha wona firi ho emum se ye ba ya ye de yen kakra kamposa ahye a yedima sa akonipa ne nche bi ofisi ogye to ho no otimi so de amaza sa akọbọ ohun so bi mbempie mani papa fu ani ye omo ya na fe bone nko an o mastati omo prane ye besere ma me no mo se omo mfa we nya futusem na omo na mabrabo mu no mposa anso ayi a yesi tire nte ya ye nya kotode ye kotode wati asem na se nti eden ya moda so wa ho kire mu ne de wo be kobiem woti asem na se na se wo kobiem po ne se betimasi yi a na mo hunu sa de na toto afiri won ntem minim gofo bebre o majeje ngofo obosia okoton ade ne yeto oka kire no ho se de bi obetwa susu 20 cedi onu anwu se de esi to ade no twa 100 kure be yi wa fan se from better than zilla 20 na no okoso atwade akotu abosia wuraka na nimra na ho so one day pe no diskana ko hyemu mo na adwuma na loki ndimi ndu adwuma wurade e ma no e chenso bia na ade a woton kra na pro bia na ade a woton na sei nya ono aye nipa boni ni ba akobasa so hunu ntutu ye ne ntem na e ba na na ase mi twa susu no bumbum metua ne de na firu anka wokoye ayese taxi driver wo twi taxi so o ka je ne se me pa acho onfa car ne nko no wonte kamfa otimi 2 years tefa nanso wo ye adwuma na ma ne mu mache na wo car na koso aye wo de ade a engine timi break 2 years ni mu be 4000 tan onfa ho because obo modern ama ne de na ko akonanim na woro de wakọ ntem agyaw ye mobrasa ye nka me ma me mu nko a ebi emi nu ye bi de ka wo baabi
edi ngomo se ya nya omo de omo de aba no ebi a me maame de ka wo baabi bi won so de aye obi ya ya sa ye besere ye hunu saa na ma we ni nkonko ye nim ye fifiri fie bi ni musua bi mu a nipa mpe nipa nkoso ntini se nyame ye wadno nya baabi do ho hye saa no ye smart akre wachi na so de atima ba na watimi akonko wani na afie na maame ase akoma pa na botre otumi sa de na me no nka o makora aha barade na che amen no na ama na akọfa we nyina de abanti abotre a wanya ama o mgidi se wonsu nya medwuma kase ni bi no nya ni nya na ejina sorry de mu preach o eto bi aboa mobro ni e ka mu na nya abotre ma na ama ne pagya bi mbetu ya woka no nya medwuma kase because enough from se odi ade be kwa komo bi na bredu se woje na afi ni tumi so ase wonya no de ma wo mfa ho wodi ase obeje nya saa na ye nya saa kasa no kan nya saa abo no no hye tu nkura urade akoma ntimi nya saa abotre no ntimi gidi so ofiri ko asole mo meli adoma hye o ma no afi na urade so na he ntima mi di so na urade nhyira wate ma urade nhunu se ka ne kora baaye na mo ye agu afa so no watimi nya abotre abesi na mi gidi ye se urade beto wo so nsem afi ya yasimu ama ma ye ntema kreka bi ade afuro na afi nyina ya ko akoye no omu nyina ye ma ye ma menom ne omo dia na nkomodi no aye den dia besere munkobo mu ho so na awurade nso ntun super mu so na afi muntimi nkra machi na ayonko fe da mo ne ma me ntem ne nko so ntina umi ye mfiri ankonko ye ne se watimi de mabati bi so paade ma me wi mene no nko fafu ayi bia e ba se mo ano de e ba sa ube hunu ye nsem hunu bi e wo ye so ye mu na ya ye ne bokko sa no na anko ba Asem pa ma ye mfa ni de ma ye ho na asumdi mra ya okay when Sompa Asem Mpe Nipa no when first show afiye ye ka wo anu ntino ye besre se ma me na asu din de sei afiye nya akon ane wa mama fe me ma me wra ho me ma me no de afiye bo hema obo akoma pase anu ntino ma me nyame hira wo wate san se kwa wo fa so bo a wo mo no se unnim wo mo kan fa ma wo no obi wo ho kura no a obeka wakosem de a kire no wate wasem wi on fa ma ofiri ho obesa ma afoforo bi ate wa anye ne saa omo ba ye kura no omo ntua kadada no saa ma wo bi nyame hira wo saa kwa no so wate ami hira wo pa na me ogidie kese se eka edu ba bi adantete so ya ho kire eman na basa enu ntino nya abotre ma wo mo betua ka wate amelia na mo so woni menua ba mo ko bom ho so wate na mo hwe na mo tua ka ma ne firi wo se ekoko ba se ko ntimi ankotua ne ba no asase ne ka ho asem kase aka akofa ba nti mo ko bom ho so wate de mo de mo sabaka bia nyame ma na nyi sika na nyi nhira wate 05513131 05513131 0548931931 0548931931 we Sompa Asem Mpe Nipa we na santamaji atum asise mapo menteme ho ase fa beda Sompa Asem Mpe Nipa wate na yebeko na yede ajew hello Peter as moonlight ni we dey Peter ni as moonlight Panipa yentio we dey trainer ni kira mamu pa o wa ke ke am di kamate iwe mo ja kama kan simple ama ubi ati ne wate me to mo ama yana me ma me no o mo na bi se na enukwe die eye enka mo kwa na mo saka lo mo kwa na mo kwa am ka te se ne ati se ya enka am bi Sompa ho e bi an mo ai to mo ni ma me contact se ne ko mo e di ri ati ne so bi ko ko han kwa ano kwase no okay enu ti no ye be kan kire ye maame mo se okay hello baby afrefre udin Kasafi ma ko efe Mubarak yenti o esa mo nyam connect me ento so yeti e upa hello yeti e upa na o engineer na ana o adwuma MC aho yete woni o se connect asebo hello oba pa baby afrefre udin yenti o Kasafi wa sai because free he
Yetio. Hello. Yetio pa. But you can do a sentence. Yetio Asem Mpe Yetio. Your best said 2016 no who frɛ fidie ne ho ne ani nkɔmmɔ na abɛtɛtena ho a ɛmmoa ya na yɛso yɛasonyɛ ya hello program panipa bibia bɔkɔ deɛ 2020 wakumi ka 2016 na yɛ mmea pani yɛtie o yɛdi mu akyi a me passion said the program no said the economy no jemo pa jo na sama me ke fi wa o ya ayro ko sempa na me so bi dibia bi sa yo echna no aba echna bra office wate o sa echna ye the production line beba na office na ye hu kwampa ye befa so na 2026 ye di mu achi at 2016 e mehwe okay it is important ya wa shanda braka ya wa shanda braka 21st clinic ya efra no pa no nwotwe besi sa abre nyina ye wa okay okay hello baby afrefre udi katachi obeni ka memo ajo na nyumbe meti di emosiko prefer na so kwa ayo mienti we mashomu program na menya nti papa zo na nyeba no kwa fo asem obeka e di akademi meka ne se ma meno amelia ne eni akosia no tom de fe double money because omu ntumi nkan de adepoti a omu sika no ekoye nti se nyeba bible no kwa fo asem o kan dia akademi meka ne se omu sika no de kopen money na aboadi wo okay wonso adwen chere no ye besre se ya montwom ho mfira fidi no ho ene wo hu anofom kese a akoba wiase 2016 baby a metwi wiase ko 2026 edem nyina no mu huru mi hayi edimu achi ya hello yeah baby afrefre udi mpacho me frefre na elebo okay yetie o mpacho asam na metatie mo fa maya de nyame shira mo so ana meda ameli agogo ne nini anu so aso se asam so man chu nkan o maka anokwasem o maka no kwase de maka ni na radio nti je hawa ma mena so abo o so o mo fan ni ko so na ma na okay hello baby afrefre udin good evening majo so baby afrefre udin kasa se banda okay yentie o ne mo ka ne tete aya papa na mo kita ta ko na mi sira mo amen no okay yamfa ko ba ku bi na enkomotwetwen ba ku mienu bi ewo ho kokosechi atena se hello baby afrefre udin good evening majo so mame amato da yenti o but adia amere ma me ne ye o aya adia papa yankopo sira o man twene enipa de o wiase ne se onyanko buawa ewo se o ma no kure de so mo ye nkofo bi ankom be twa asam ye ten and so ama na sa o mo kan sam ankopo nshira o ne ya me nshira ma me no the one by say ya me be hu o mo mo na obeduma o mo ma tika no o mo nsa be tumi aka mo de afa ma me na de o mo ye ya me nshira o mo bebre ne ya me nso ba bua o ma mo chi aka okay yafa ni nyina ensia na yamanfo nhira wo pugu o mo so no ni nyina so entumi enkoye adwuma ya asem o na de mano afom papa yene hwenye hwe enyi dai 2016 yaw
Kokos bibi abako de. Nyakopo abdo. The be out I was away about. I'm going to be that in country of India to this team. I'm going to be the real we have a show. We did. Yeah, we did. My grandma said, "Who's Matthew?" Yeah, I see my group. Did you got the visa say? Me can't say. Me 2016. And for man, you figure. This is opposed to the year for this. So, what is 2016? Do you buy up the 2016? Yeah. Say me man who am not some master just was saying yeah. You say what you are seeing now battery. You even go ahead and be able to see the men susu. When susu. Let me 24 kradi. Kaka 2019 boy. Because we know some Asem Mpe Nipa production line on come obi ho a. Started here. Wo ho akere wo nyina ye ni fi. Okay, Osei we electrician e wo eye asavitem. Osei medinchi aso kwa de map a sanso bi na boga. Ai woni mama mu fri Canada ba e. Wose nyame adoma preach na kono. Wode ebronya ade e de bebre boga ba bia obi a. Wa hye ebo. Asemu wa memu ahwe. Ai wa memu ahwe. Ai nana bidi de. Wa memu ahwe afi. Ai wo so chia o. Obo ye number no a sebia na afi ni esi 2020 26 mizu kwa ya manu afu manui akofa se 2026 eti afi na juma ni ye ba be didi kese pa obo last year yidi juma but afi we ya wuram ni de amanfo ntem twuku omo kuta omo nsem bia no wo de mensu fabra na afei na adwuma ne ba beye de deserve se esem na che no ye mam na che no de deserve se empo asem na ese kwa yemfie no so ohini bi na esisi wo a kwa komato yem konfo bi na dada wo a sofo bi na dada wo a wan na ji ojapade Mr. Your number is 0244 80 14 26 0244 80 14 26 0509 43 84 0509 43 84 Sa number way enna se wo achichini bencheye baabi awo bia no wadawroma se wo achiri nko a wo de menka se wo achiri bomodin na ebra kumase ye wo ehwa overseas eye 21st clinic abrosana se wonom na no na oba empanimfo amaye baabi a oba wantimi ankokora na obenya baabi atimi ada na wososo no wo hawa da wo su bia no ensase sem obi na age osika wo so wodu tu kwan no wanfo ankwa ni nyina no fani nyina abra na wo de ba ye betimi aboa ofo na unimadi semba kra wo mi se on se afra se ye boa manfo pa na ye si afi we mu de ye sere wa ye bedi udwuma na ye be boa ma wo hawa wo firi mu bia no wo firi mu bia no na wa ba be di adanse e wa fidie so he za na no gay ya odi ofiri sanse bontefo mu e ba ya wo se eye be ma one na wo be di akora 3 years ofo so ye ko sanse bontefo mu e ho mfutu kwan yitime ko dia kra no ade ama oba no ovoso ya twe ababa wo ya twe so omra media dance na afoforo mo chichi ni benche ni hu no ya twe oma omfa ma omo yesa no ma adwuma no ya yesa omo yesa so no mo ya ma ya hwefo ne atiefo no akoya se kra na adwuma no kwa mo de bedan ya yetimi tu wana mo eti esraw efiti afi we ko de wa obebe bia no se ye bo no amfa ma ene ye do be ko na nansu ho ye do be ko na nansu ho because itimi mo ema umefa Sompa TV Sompa FM emfa me media bro nya ma be soma no I say odi nya ma be soma me nya ma be soma nti wa be bo bia no bomoden na efa brantie number no eno na eda TV no so no bomoden na fa na ososo no ha obi eda obi nya me adom ochena no nwotwe kokroko ne ye wo ha no fa wo de wasa no ba ye be bo bia timi akoya okay ena ye first show ye no afi mu nyina mfitiase na akoye ntiase sere group otwedi amponse de be ye nimbia no onhwese yebetumi ediso enkonim ote wo mo no asamwanka sa na the nation sank of Alumba ote nenka na producers awadawro ma wo hwe tutu dwumadie eye kokosachi flesh ayeboa ene kwantabisa Isaac eno ntino yebeda o mase papa MC afo nyina boae ema dwumadie nyina ekoso tote Oforisuo Aboagye bi na mtire dwam na mede Sompa Asem Mpe Nipa
enso eko boshe asase so yes odi yenko computer so dwedie emrasisia me pese me di hini awo me fie nti aya na niema me de siesie me fie de se metals me WC na me shower set no me plan ni popom ene de be che de ama me enu nti ena metals de ni nyina me to free Frank Enterprise tiles no size be na wo pe 60 by 120 60 by 60 polish and rustic 40 by 40 polish unpolished and rustic we be ni nyina be Frank Enterprise now wall tiles no 30 by 60 25 by 40 and so be do ho washroom floor no so no 30 by 30 sizes ni nyina ni desire hodo bi a wo pe no wo be nya bi e wo ho na ba WC na hodo so dia the water closet hodo bi wo be nya bi wo ho kitchen sinks and the taps I would open the wall washroom basin and then the cabinet and the Turkish doors papa only koto ofie na no a comfortable mu ko wi anso no Frank Enterprise now benyabi say we so Frank Enterprise our techno market magazine room and Sanabedru Bernard filling station no abrosa yellow mu a ho and Frank Enterprise ho na na dey asem de kura ne say so our buru is bono any a hafo e kwa kopem no for baby a se o pe tas papa ne ma wo bosu bi etu akoton a ento wani nko ba bia se do we che Frank Enterprise ne be ma oni popom ene de ne bo edafom fre number is see a na ti asenda attend de maka kire we number is 0245 283458 and now 0205 987868 na kwasa me say ye ka Frank Enterprise tas papa dos papa any WC is Papa headquarters #1. It's too late. It's too late. You lost a good one. My obedience of destiny. Sompa 2020.